We're very, very excited to be here. I think this is my first experience with this festival, and I want to also congratulate the government for organizing such a beautiful event and particularly promoting the tradition, the culture, arts, and participation of the women. And as AKDN, we're very, very happy that we have participation from Aga Khan Foundation, Accelerate Prosperity, and the University of Central Asia here. And we're looking forward to having this program attend. And I hope we come back again and again next year and so on to attend this beautiful event. Здравствуйте! Мы находимся на Shyrdak Фестивале, который проходит в Нарыне. Accelerate Prosperity является одним из спонсоров данного мероприятия. Хочу отметить, что мы делаем упор на женщин-предпринимательстве. И именно здесь, именно сегодня собралось очень много предпринимательниц, ремесленниц не только из Нарынской области, но и со всего Кыргызстана.